Ku blay step ye pi waro ki pralog ki was nyaw suk o up yigi kubor wa phala ha new channel ki kubor wa phala ki wa kwa open snyaw chapi nega step wa yap u khonboo u wadang arbanai irta hadin wara ki chrieh depte no ki o hapo top ha Uttar Pradesh te tons dangi chaki kubor Teki pralog waro haduk kat once nya war aya u khonboo u wadang arbanai irta uwa da yap hadin wakatu kat ni teliki chrieh da emkti ki wora namo wo sa ya o napo yung ha Uttar Pradesh bakpat depte no ki o hapo top da ong da ki pulit Uti u khonboo dang bang thia ha u hajan ka beipun u ha I kamra wa em halaj wei ka dwa le de e ki dei wai kamte da yo ki chrieh upsia suk depte ra ki ya o ki bei ki pa yong ni u khonboo da khana ki wa ki chrieh da dep mut ki o ura uti u khonboo menchwa le te haduk kat once nya war a yo pliu ni u khonboo u wadang arbana irta u wadang hok dang khoj da yap u du nei da wano ki chrieh ya u hapo top te du ki ni don hi ki kubor ki wakwa open snyaw chapi yigi kubor da poi chi wakut ku blay ye pi waro snyaw ba ham da mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho pi yo yigi kubor wa thame hek ten panar ku blay chi bon sngi wasuk wa comment ye pi waro